Nilip constituency arlo ekrum alang ro along kidon adolong nonon ta patang telang. Bitung reng sama constituency Karbiang Autonomous Council CM Tilora Mohang Kahumridam. Difu Santi Puti along he mege chopen kisung ke phuat tumaphan kirap ke pajir. Kardom Kadnius Birta Thanbang Nili Arun Lekthe non Birtang Tonpen Arjuk tha Difu Ward number 1 ke Parlo Santi Puti arong along doning koiraner ke bahe mege chopen kisung ke phuat tumphan Santi Puti VDP committee tumpen kirap pajir pon. Kidamtang jakhong ni phaing kora hiniani Difu Ward number 1 ki Parlo Santi Patia rongalong doning koira ner kep ahem me ki chopen kisung ki pho tuma phan ki cho sang lining koira pho dali phuruya the harsun ki air ingti jangthu butma kachi umape lapen musuri hai hu Santi Pati VDP committee tumpen jakhong ni phaing koira truck ani ron pon hem me chodera phi em roton tirona dema long nang humri chot anvelang lapen anut kaprek ki thei ki dinga tum nang humri relang এই জন বিচাৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত এতিয়া 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যিকেইটা ঘৰ আছে প্ৰায় আপোনাৰ 1000 আফ মানুহ আছে ইয়াত ভোটাৰ আৰু আপোনাৰ যোনটো ৰোড আমাৰ ইয়াত আছে যে এটা গাড়ী মানে অটো এটা সোমোৱাৰ আমাৰ ৰাস্তা নাই গতিকে আমি ডিসি ছাৰক আমি মানে এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মানে ৰাস্তাটো অলপ যদি ডাঙৰ হৈ যায় তেনেহ'লে আমাৰ পেশেণ্ট যদি কোনোবা হয় তেতিয়া আমি অটো সোমাই কেনে আমি লৈ যাব পাৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়াত মানে পেশেণ্ট বেমাৰ হলে কেনেকৈ লৈ যায় ন বেমাৰ হলে ইয়াৰ পৰা কুচত উঠাই কেনে ৰোড লৈ যাব তাৰ পিছত আপোনাক ৰোডৰ পৰা অটো লৈ যায় Ladakh Ward number 1 ki Parlo Santi Patia long ki do Bangsuria mulugatum voters do lasi isi Ladakh ki do atum towar ki bihega jok ki dam ki banga phan katikuk do lasi towar ke Salam Jia phan DC phan chuningri আমি এতিয়া আমাৰ ভিডিপি কমিটি আছে ভিডিপি কমিটি যোনটো আমি পাইছো আমাৰ লোকেল এমসি ৰতন তেৰণ ডাঙৰীয়া হি আমাক ব্লেংকেট দিলে আৰু তিৰপাল দিলে আঠুৱা দিলে আৰু চাউল দিলে 2 বস্তা চাউল দিছে হি এইটো আমি বিতৰণ কৰিছো আৰু আপোনাৰ আমাৰ বজাৰ কমিটি টিংক্ৰেং প্ৰেসিডেন্ট হি আমাক চাউল দিছে চাউল দি কেনে সহায় কৰিছে আৰু আলু পিয়াজ এইটো দিলে আমি এইকেইটা মানে দি কেনে বিতৰণ কৰি আছো আপোনালোকৰ ভিডিপি কমিটিটো কি নাম ভিডিপি শান্তিপাৰা 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড আপোনাৰ ভিডিপি কিমান ঘৰ মানুহৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ক্ষতি হৈছিল ইয়াত সম্পূৰ্ণ ক্ষতি হৈছে আপোনাৰ 29 এনেকুৱা কেতিয়া কি বনাই দিব এইকেইটাও মাত বুল নাই হতৰ মানে এইটো কেই নম্বৰ ৱাৰ্ড পৰে এইটো 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড মানে টাউনৰ ভিতৰতে আছে ডিফু টাউন 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড এতিয়ালৈকে মানে কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা কোনো ডাঙৰ মানুহ আহি আপোনালোকক খবৰ খাতি লোৱা নাই নাই কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা আনে আমাৰ ডিসি ছাৰ আহিছিলে ডিসি ছাৰ আহাৰ পিছত ডিসি ছাৰে এইকেইটা চাউল দিছে lapen Ladakh ki do kisung lake arwijang lote hem kanglu lang ki pali a hormate langalur ka Salam thu ka vedet ajok pinaan kisung jitong nang rintilo non nang kachari bom sabke sath sabke vikas pusi pu pan vikas lo lang hortha pusi nang pachini dun Sildrampur Nura Club asai hemalong jakhong ni phaing koira player ni krep hoang deng Nura Club amhang ke thek arni Alira champion ka talona birta card news asai hemalong nangle Kidamtang suri hinira pho aningkan jakhong chiklo ni phaing koira player ni SJMI Phubarim Kiron Teron lapen Kongchun Bangbarim Longsing Tokbi angparta Arya Sangho Tumpensi Sirdharampur long Nura Club amhang patheklo Piningkanan ke ningkan krepo nang choksi jakhong ni phai inkoira player ni ada porphai kepa porma lompen Nurak Club ame pura jip timung pen lama ingtur ponlo apithu ada porphai kepra jetim apor pen sekar clear sai angdengta paduponthu sekar klivo akan parvi dorbar si chipang nuglupusi kurusar komorong hang pen pachini Kongchun Bang alon teron la pen dunmei pu borderi teron atum pen japonsi chikimo sai angdengta pangcheng ponthu Nura Club amhang ki thek arning katalona mai along alhisar poaman pen Mahamaya constituency VDC chairman Orson Rongpi chitong dun alang li rideng pensi kekta pangthan lopusi Nura Club amepu chun bangatum pen pachini Karbiang long angdang pialong Nura Club ta isi nongnam kachithang klong aklap lo Sirdharampur long Nura Club amhang ki pathek atuma phan churu parpik lopusi lamthe jaipon
labang so club pen ason kapatu pen chenglok theng piak lim ki e non covid-19 na kiso over kaching rai thek jiaphan lockdown a porhut ki boydet ahem tuna tuma phan sanghan kirap ki pajir hai hu asai kideng padopon pusi alhisar poman pen kachitong dun VDC chairman Orson Rongpi pen lamthe jaipon Nura club ame pura jip timung pen club amhangi thek arning katalona sayalong kachitong dun alhisar poman pen chenglok kadoka via phanda kachuro lamthe ki pajir pensi katalona jaimek mesen pen pachun lopusi birta riptunlong Kedam tanganing kan peng kikimpon dai krumalang royalong kedona dolong nonan taket patang tire rajok nili baha wararat kading ria birta ka news along nang pale Silonijan penchukki hula kachileng PWD adowar koilamati along dai krumalang roy RCC adolong kikim patang tere ka jok nilip hawar arat ningkan tabarla apolote kisung pinang an chichak nanglo labang so adolong kidon mate kikim kirang hutki nilip hawar arat aphan aning arong rintilo Lason si contractor Alam Khan penta apong koila mati arat aphan kikim patang pon pu buchicak bomlo sitame pinia ni ata patang tikthelang Lasi Karbing Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangaphan labang zolang royalong kidon adolon ke patang dabji aphan nilip arat atum chuning ripon non malam so paraphan bita mointon pangsina Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. West Karbi Anglong number truck bitung ring thama constituency along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Hang Kahamri da meberta Pherangke Kelvin Terang pen bitanang pale Bitung constituency lo prek jamadim asai ki claim bom along an CEM kuhumri dampen kisung ki phopen kithi ki jang ahem tun along anta patebok damsi aning pathe tekang lason si taradubia long ki kim kirang bom mini sport stadium along sitame prabjin pen kapatang ponji aphan CEM ahin pen contractor aphan lamtoy pitikang lapen CEM pen jasemet pet not ove kimia tumaphan toklang amoahin kapaprang dun thek ji aphan mithang ahem ausumar ansusi lokapacharlia hin ke mesen ji mate ansusi kapaprang dun thek jipu matha ponsi longriar lo mesen pen nong mekewan ji aphan dongkamukam rong sopi dairy milk farm asai hem pen chite bokhet along prabjin pen B8 college kikim kirang pon ji aphan Karbing Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen Humri Damsi Prabjin pen B8 college kikim ji aphan ningje tekang la sosai long Chandro Chetri nominated MSc Dongkamuka municipal vice chairman Rensing Timung commissioner Serlong Kibe Jitu Terang ARO Nilut Par Sarbong Ronghang veterinary board chairman Ditolar Hasnu Lambs chairman Mongor Bay
Bida Singh Teron Atum Chetong Dun Rinti. Karbi prime time bangla pan sikang ton poneglo domei thakme kurwang thu.